morning mutegeri wa Meru TV, karibu sana kile gicunci getu kia BLA kia Meru TV rukire mubango ne ywa turinge ime tariki 26 cha mweri wa 3 mwaka eno yotiri wa 2026 wambita muthoni wa kiramana ncokerete akenda tithira tukimurika ngatheti na kuona ndono ira ciandiki ngatheti na yara yakarikite Meru omenya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya nontunkwira au kingatheti ni otwona kanya ekakuthoma na kumenya kinya yara yethirite yekarika thiguru ne omenya thiguru ya Kenya na kinya thiguru ne yetu ya Kenya yonthe karande mu kwithira ngio kulukire ngatheti ne ya The Standard on jare ne kwa angwete ngatheti ya The Standard nduka nkuririkani ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda witana mbere na kuwata ndeto ina inyingi na kulukio kirikana akwena mibango kathomba ira tukomba kwithira tuikuretera kaita kwa kaita nkuririkana sianga kwiratire utentu kuyombekio kuluka utithara kuluka na utindaika ya kuluka uwo tithomete utimenyete na kinya utiwiritwe ukulukira mibango ira tumba kwithira atwikuretera bone bothiu bwa ngatheti kwa ya The Standard ruare ira ndigwatirite na njira ciakwa kenda ambithira ngi ukulukiria ndono ira ngatheti ne ukya kwa ilia karatasi kaka mbere kana ndono rono ringite biongo bia ndeto ngatheti ne ya The Standard na rono rwantu baikirite mask na mahapruns bakiambia kuthikura amirire kwirikana nayo mbere kwithira ikithikwa nterira achia Kakamega kwitwika meri 14 niyo mbete kwithira ikithikwa kuri ithiatirite watho burabu ba kwithira abukithiatiro na yandikithitio meri 14 yombete kwithira ikithikwa lakini mwankira thaikwe na meri 33 ira yethirite ikiumburwa akiri cemetery ya makaburi ni cemetery nterira ya Kericho mere 25 ni twana tunini yana children na kinya afuetas kinya twana tura tunini brukune ndo chonkoni bwetete na mbere na kumba kwithira buki bwithwa na bioria kathomba bikiura kwa ina mwanka twakinyerere kana na ata mwanka gwa kinyerekire antu babothe bomba kwithira bakithikwa irinyene rimwe na kithira ikwathiatiri watho borabo batikumba kwithira bukithiatirwa karatasi ne katwile kangatheti ya The Standard ina rono roborane ndi beteruri ngari kana mautilia ngari yairigiri kumba kwithira ya kireta kacheche na boni nyuma kwithira kinya ke petrol station simo mwakira thaito kwaria asitina mauta lakini kuningana na NFCS Wainanji na Petroleum uyekene yopio wandanyi noka areta na mbere na kumba kwithira aikana untubuchi kiumia kine ndi ikwethirete kuyirwa wagi ebwa petroli ya ngari ki petrol stations imwe ntamenya kithira au miru manto ya kumba kwithira ya ikinyanira lakini kuringana na companies ira chumba kwithira achikiri stock oil market ira ijikene ya OMCs bari ugabo nende petrol numbetu kwithira gita out of stock akana itithirite ikiana bone kuringana na borabo mbetu kwithira bakiuga na gwitwika kwebo kinya kuringana na cabinet secretary Opio Wandanyi aliuga ibareke gutambi ngutu cha urongo na ibareke kwitha mauta kana petroli ya ngari no ntukuririkana baithite kenda betera mweri twetete jwa inana mweri yetano arakwirigiri mauri ya petroli ya ngari kumba kwithira yagite kunende gwitwika kabamboka baithika kutina petroli endundi kaithi kenda beterete mweri wa April na May arama uriyo mbete kwithira yairigiri kumba kwithira yagite kenda bethira bakiona mbecha anyway akwina film chia Kalasha Award barawa mbere kwithira bakirwetwa bakirwira bamwe bethirite bagichinda na achindi ibaro mbere kwithira betangaswa muthenya ywa iyo karatasi ne katuna akangatheti ya The Standard ina rono ne ndiro biure bira bikurwa rwe biegi mirire ro mbere kwithira ikithikura na raurantere chia Kericho a fresh details ilichombete kwithira achikiumbura kana ndeto injeru ichethirite chikiumbuka ira chikuringithania na procedure kana mitaratara ira yombere kwithira ikitumirika kenda mathiko yara yombere kwithira yaibuthika nterira chia Kericho Kericho Public Cemetery ya meri 33 irerikiti kumba kwithira ikiumburwa kithira ibethirite bakithiatira mawatho bura kubati kumba kwithira gukithiatirwa Kericho Criminal Investigation Officer wijekene ya Ethaiba mwenda uinkone ya kakinya ari mumeru arobere kwithira gichumiria
na kuriana akiwa borithi batethirite akiwa borithi batamenyethetwe mantu yegie kuthikana kwa miri wakiaria ariwa na gichungu the police were not notified of the intention to bury the bodies in Kericho nendi yaka kuringana na mwenda ariwa miri kiathigi kiutati anakinya watho buraba batikumba kwithira buki thiatirwa miario we yumbite kwithira kiwatanira na homicide detective wijikeni ya director Martin Janguto uranende awite ochunkuni bwa kwana bugete na mbere kumba kwithira buki bwithwa na kumenya ni atia miri na ni abawu na neyombere kwithira kithikwa nende kwina ubwa bwati nende mirera yombete kwithira kithikura ni miri ya antu banene miri ya na children na kinya ya twana turaturi ni blue foeters ira yombere kwithira kiuma kiri cibitari ya Nyamira County Referral and Hospital ambere yayo yomba kwithira igikwa Kericho akiri cemetery eu ya Kericho kuringana na account health officer wa Tereche Kericho wijikeni ya Raymond Milingo no mbete kwithira kiumeria na kuona ni weru kithira kuthika no kuikwa atumirite kana ikwa thiatirite watho abrabo batikumba kwithira bugitumirwa na lesete akiwa kinyendira akwithira kwina unidentified bodies kana miri ya ntubara batikumenyeka na ira itina kiene mochari nyuma ya ikaria meri itandatu kana nkuruki ni umba kwithira bakiambiriria onda ya ku publish kithira kwina mtu antu boborire na batabona na kana no bete bakomba kwithira bakiailia mirira na bakaidentified kithira bakona mtu kuringana na Milo ariwa no ntubu Milgo ariwa na gotu ikote antu baromba kwithira bakiidentified mirira na bakiwa ni antu bo mirira ni thiatera koti o rikunenkanero koti onda na bakomba kwithira bakithikwa lakini nende kuririkana miri kotonda itombere kwithira ikithiatiro na mitaraterere bati itethirite ikithiatiro kunende kwino bwa bwatiri no kwithira achiari baraba twire kuwa ana boy iborire no kwithira antu bo ibaba betu kwithira bakithikwa uchunkoni bwa kwana ibwete tena mbere na komba kwithira bukibwithwa nyakethira kwina miri mwankira thai ya thikiro na yathire blue kana itiomba kwa identified akunikana na pathologist kana uro ndaitari uromba kuthira kibwithia postmortems kana kuyukia DNA test ikomba kuthira kibwithira postmortem akenda kumenyekana bibyongwa byombere kwithira bigituma antu baba kukana the cause of death na kithira kukendekana DNA chumba kuthira chikibwitho bando achigeta na mbere na kubuthikenda antu baba omba kwithira bakiona antu bo karatasi ne gatutano akaina ruono rwa Rafael Tuju na ari hitari mwe mubunge gicigo mbunge kia Radienda nerigeri komba kwithira ikinywa koti tariki inyanya cha mweri wena mwake no yuturi komba kwithira kichokia machokio na ararwa kibera Magistrate Court anyuma yabo mba kwithira kiamukira utungata bogima abo mwiri no ntuthai nende kwetwika ugima bwo mwiri bote sawa na bone nyuma ya DCI komba kwithira bagiato kinya bita kwa Tuju kutonya kwawe guchwa Tuju endera kurerekana Tuju no mbite kwithira akiura kuringana na rwangirwa uchukuni bari wa Tuju ataurete no mbite kwithira gichitha wengwa na antu bakwina nwe kana antu ba family iba ichi ina ari untu bura Tuju areganete abuo akiwa wenende ombere kwithira akiona athiati na uni ombere kwithira akiura na itagwichitha kenda akimakira uturo bwawe karatasi ne katutandatu kaina rono rweye nende kigena kyambecha kira kiumbite kwithira gikiura ukulukira mutandao ya e-citizen nugurikana mantu yombire kwithira yakyalo goko twika obire byondo kenda kuregister wenda kuregister mantu jaki kibande owenda kethira imurano obira byondo kwenda kuregister bya thirikari wetake mutandao ya e-citizen na kwina mbecha achiomba kwithira achikiriro kwa twika mbecha chonde cha thirikari chikomba kwithira chikiriwa na kinya pay bill iromba kwithira yitwa irani 222 kenda omba kwithira ukiria mautungata ya thirikari kunendekeri e-citizen kwina Anthony General wa Equity uranwe murwamiri wa Equity wijekene ya James Mwangi na antobangi bana ibombete kwithira bakiringithanwa na kuura kwa mbecha 9.4 billion irani revenue ira mutandao yo e-citizen yombete kwithira yuikoronia kunende bakayukire talera kiwatho no chunkuni bokabwithwa kenda kumenyekana mbecha ina chombete kwithira achigita
onaka kwetheta na mbere na kumba kwethira kwina ngaukano na kinya miatuko kiri kiamene kia ODM na thiati bakio barakinya bambo mbere kwethira bakiumara na beta kubwithia coalitions kana michemanio ingi kana ngwatando ingi yontwire kumenyekana ya Linda Ground na kwina ingi kumenyekana ya Linda mwananchi eli ruku rwa ODM no karutite na mbere na kumba kwethira rukioneka na kuringa na buranta to chietete iya karukuru rutiona kurutuma Linda Ground gikundi kikumenyekana kia Linda Group akira kiombet Linda Group kira kiombet kwethira kitongerwa ni Pat Linda Oburu Onginga na Secretary General wa kiama kia Jubilee urombera kwethira ke babelwa Edwin Sifuna nwene thirite tongere kiawe kumenyekana ya Linda mwananchi rukurora rumbete kwethira rwituma ndi gwatwiga kinya bati ukaranthi amwe abaithira bakiaraniria group icho ithatu ibethirite bakibanga michemanio ira itagwa NDC kana National Delegate Conference na yonthe kwamba kwithire kibuthika ntuku ya Friday kwina ya Linda mwananchi kwamba kwithire kibuthika na ron terechi ya Jacaranda Grounds county ya Nairobi worengi ya Linda Ground irigiri kwamba kwithire kibuthika terechi ya Jamhuri Show Ground onara ron terechi ya Nairobi kulingana na ODM chairperson bijikene ya Gladys Wanga no kwethira akiumiria na kuriara ni bibi otuma ngwataniro ya Linda mwananchi yomba kwithira nende gwetweka batethira bagita kimuchemanio yo bangi ya ODM ntuku ya Friday na kinya nyuma yabo komba kwithira bakiumira na bakuwa iba kwenda akwithira kwina muchemanio ukenda bethira bakiaraniria nende na kuriara ni ate kumbete kwithira kugita na mbere kuringana na nwe ariwa ikwethirite kinya ke kwina ndeto ichithirite kinya cheke muinge ate senator wa ODM Edwin Sifuna nuombere kwithira akiwa na kwenda kwithira akwina muchemanio karathi na atongere na kumba kwithira abakiaranire lakini ntuko weu no yo kinyawe abangite muchemanio yo awe ya Linda mwananchi jura yo komba kwithira yukibuthika ntere cha Jacaranda kunende governor wa Homa Bay Gladys Wanga nika atibi gategate ati kumenya ni ate kukumba kwithira kugita kuririkana kukia kwachia muntu okumira na kutiira kwina ngwataniro kiameneke kia ODM rupuru arugeta na mbere kuonekana kiama kia ODM ugeta na mbere ikithira aburu na tukwe mwicho gikathira na kithire kabisa karatasi ne kai 10 engatheti ni we ya The Standard kai na nende bura print mauku kana gichomba baita wa publishers bombe tukwithira bakiruta warning gukiri kana nende no kwithire akwina aguchererwa kwa mauku ya grade 11 na bone nyuma yabo kwithira kwina mbecha bagwite thirikari na batethira abakinenkerwa batumete ntumwa kiri CS wa kithomo Julius Ogamba ombe kwithira akiumira na mpui na utiira mantu yeya kumba kwithira ya keru na njira ya kwana aragutwika mauku ya ritoba grade 11 ya Mei mwanka July no yareme akumba kwithira ya kia publish mbere kinya chukuru achiumba kwithira achigichokwa gwetwika deadline yendera makuya yabati kumba kwithira yakinyetwe itariki 27 hiye cha mwere ya March ira nichio au iroyo yes royo na mwakira thigo tukote mauku yombete kwithira ya ikinya machukuru kana utemba ukiethirite ya kia published kana ya kiritwa karatasi ni kuke 10 aikaina ruono rwegie aritobora beregeri maybe kumba kwithira baki drop out of school no ntubwa kwatia abia kuria ukulukira mutaratara yoro ya feeding a program nyuma ya nende akwithira mutaratara yo ambere kwithira yo kambirwa ni Rais Ruto na mwakira tha yote kuona mbecha cha kumba kwithira yo yitithia na mbere na kuringana na uchukuni boronania ana baba ingi barabeta skuru beregirite mutaratara yo ndo kuringana na bora economy yo mi akwina kinyana barabati umba kwithira bakiona gintu ya kuria michi kunende bya kura bibi kya kumba kwithira bikithira chukuru iyo menye kwina na bakomba kwithira bakireka kana bagita chukuru kuringana na Rais William Ruto ombete kwithira akiwa mutaratara yoyo karabwa yume kire 2.6 million aritabaromba kwithira bakigunika na mutaratara yo mwanga kire 10 million mpo to kinya kiroto na ikia 2030 lakini ontubo no bure kumba kwithira abukioneka kuringana na basic education principle wikene principal secretary wikene ya Julius Bitok ariwa Rwangi Road kana department yerete kigena kia 12.7 billion akienda
program kana mutaratara yo yomba kwithira yugita na mbere. However, budget ira nende banenkeri ni 4.7 billion akiwa kwina balance kana kwina gap ya 8 billion untubura nende butumite mutaratara yo na kayaka yombikia gukinya mwicho. Karatasi neka 16 kangathitine ya The Standard kwina family ya mtumo kumenyekana ya William Manue Gichoki ura wari mwandiki ontheto no mbere kwithira akionekana nyumba yawe Karen ombete kwithira agito turo bwawe January 17 mwakene yo 2003 family yawe kinya 23 years later no kaba umba kwithira bagichumire na kuga bono kaba kwenda kioto kya mwana wo akiumba kwithira agikionekana ntukinya gigukiawe ombere kwithira agikwa arenguine mbetikire nkweka lono kanini kege nchamba igwetwa William Manue ura ari mwandiki ontheto ombere kwithira akiro myaka 23 amithuru na inyuma yawe kumba kwithira kirutira na kuwa kethira agichwana na mtu wa chwana wana nweka itene kawa ijekene ya Felican Akabuga ura wari Rwandan genocide na kuina mantu nyamaingi makarika mingi mba kwithira kiringethanu nayo kunende na chwawa nithirikari na kurarutwa ntumiri ya kuga mtu rakona Akabuga na atira kumba kwithira kiwatwa akaewa up to 5 million euros ira oringanira na pesa Kenya atika 400 million untubura bwatumire William Manue no ntumwandiki ontheto na naichie etuchorochoro tutwinge na naichie matujegie kubwithia story chetawa investigative stories aichirutire arauawe akabwithe burakomba na utira Kabuga akumba kwithira akiwatwa gatigatine mbere kinya Kabuga watwa Kabuga kwirikana iko ya kumenya na guchuwa na urago muchuwa no na mubangire na uturo bwabo kwithira bukiura kuringana na mutano ina William Manue ari bombere kwithira bakiona mwiri wa mutano ina urina pool of blood enyuma ya ntuko ithatu aikumba kwithira aikurawa ariwa ibo murethi bombere kwithira kiona ntunwe mutano ina wa William ariwa February tariki 13 2003 embassy ya US yombere kwithira ikiandmate na wetikiria Manue no mbere kwithira akiurawa agera kiguchwana na Kabuga urombere kwithira kinya aitoroka kunende family ya Manue kuma riu no kabeta na mbere kwenda kumenya kioto kya mwana wo akithira gikioneka lakini mwakira thai kioto kio gitomba kwithira kioneka ono kaba gita na mbere kuromba kioto kiomba kwithira gikioneka kya mwana wo. Karatasi neka 17 Akenya no twithire tukibanga bangania kuringana na uchunguni bura bwithirite gukibwithika Akenya itu kuibanga banika niba kuibanga banga itera mbere buru kwithira baina president wa mwekuru for decades ithwanio eria mumtu mwekuru kwithira kuri na mwekuru mutongerite ne bira binene either kiri siasa kana kinya aki corporate spaces nithirite buri untu butiumba kumbika lakini ara twithirite kuoneka tugita wara twetereta no twiye kwithira atwina mutongeria kana president wa mwekuru nthigurune ya Kenya na ibi nirigiri kumba kwithira buke okarika bukethira bugichenchia nene akiri rutere rwa siasa na kinya kiri rutere rwa utongeria na ragutwika gukirika ekuru batiumba endendera kukethira akwina president wa mwekuru ekuru bakomba kwithira abakigia inya muno na mwekuru rakomba kwithira akioneka ya kanwe ombekia ekuru barabombekia kuona ite bibi nene ni ukumenyekana ya Martha Karua na Charity Ngilu nibo wekuru baraba kuonekana baiki ekiwango ne kyambere sana kutwika atongeria au nthigurune ya Kenya atongere bambere ba ekuru akwina arume bathatu bethirite bakigwatwa na tiba Kenya bakirikana baina ibande bya nthiguru ya Kenya arume baba tatu bakuma nthiguru ne ya Somali ibombete kwithira bakigwatura nterechia Garissa baina ibande bya nthiguru ya Kenya kana ibande bya kubatwikithia Kenya na citizens na njira itia kumenyekana baretwa anti-terror na rwangirwa anti-terrorism police unit APTU ibawetikia Abdi Hafid Mohamed urone ya miaka 19
na Miss Ahmed Hassan Salat urono miaka 21 na kina Nanjino Mohamed Hassan o miaka 19 ibarari kiri mutaratarene yo kumba kwithira bakigwatira ibande byanthi guru ya Kenya na nende bombere kwithira bakigwatira nterechia na arura nterechia Garissa araura Tana Bridge na iba kubudhirwa ochonkoni ntibarombere kwithira abakiwatwa iba kubudhirwa ochonkoni kenda beta na mbere na kuelesa nindi byongwa biromba kwithira abigita na mbere ndikithira kwirono rungiro kwegie mutegeri wa Meru TV ngathitine ya The Standard kienda mbithirangi ukulukiria ruo no ntuninde ya ukenda ukira no gutigwata na no kumenya yonthe ya karikite Meru omeya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya ingwetikia uturono rungiro kwegie au ngathitine ya The Standard endunkurombe umade ndukeneria kwina uwe aragukwendwa ngatheti iwatire ngatheti ya The Daily Nation ngatheti ya The Standard kenda wetana mbere na kuthoma ndono hii na njira enda ya onyango usemaithia yake igwatire ngatheti kenda nende ukaranthini yonthe uthoma ndono kathomba arumwe kwa rumwe kenda wetana mbere na kumba kuthira ukirwelewa obweya ni wambeta muthoni wa kiramana uketa kuraya no ntisokerete ndena ndeka iti kuraya tukiarire mantu jegi siasa cha Meru na kinya andukembete asiase ne aranjenzi bete na bambiriti another program kana mutaratara yonge kana rwari runge abakiwa vijana sisi tuko kandi tukethira tukiaraniria na muyuthi agitwira atuko kandi na atabakumba kwithira bakimanije no ndondonere kinya Rais William Ruto kinyawe na araumire na uwa tuko kandi ende ndona yuthi bangi bakiarie mitandaone baira Rais William Ruto uwene ndo tebatikumba kwithira gitumira rwari aro tuko kandi no tukuwa tuko kandi twemanisha Ruto mastiko anyway tukamva kwithira twetrimana ndene ndekete kuraya uketa kuraya ni wambeta muthoni wa kiramana.